Mwiriwe, turi tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026. Twigire mu tuntu twacu. Amakuru akomeje kuvuga muri kano karere k'Uburasirazuba bwa Afurika, akarere k'ibiyaga bigari, n'amakuru akomeje gutungurana cyane ku rwego ruhambaye. Uyu munsi byiriwe gute? Mu masaha mu gitondo karekare kugeza kuri aya masaha y'ijoro cyangwa se y'umugoroba, ibiri kuvuga ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, ni urugamba n'intambara byongeye kwemeza neza cyane ko intambara itari yarangira, ahubwo barakomeza kurwana n'ubundi bafite urutoki kumbarutso nako barukozeho. Imirwano ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, muri Fizi, imirwano itoroshye hagati ya M23 ifatanije twirwaneho bashinja ko na Red Tabara bagavye ibitero biremereye cyane bahundana na FARDC kimwe na Wazalendo, hanyuma bakorana ibishoboka byose ngo bahagarare bwuma kwirindiro zabo. Hari agace k'ingenzi cyane kavuzwe ko gafashwe na M23 muri teritwari ya Fizi ugana Baraka, ariko amakuru angezeho nona FARDC irabihakanye, igaragaza neza cyane kaka gace nyirizina ka strategique cyane werekeza Baraka, ari wakagenzura ko M23 yagerageje kwagaba ibitero ariko akayisubiza inyuma. Aka gace ngo kari mu bugenzuzi bwuzuye bwa FARDC na Wazalendo. Nakahe ubimbaza mbikubwire, ariko nimba ari ikintu gikomeye cyane cyabereye kuri tele, ni ibisasu byarekuwe muri aya masaha ashize. FARDC yacaniye umuriro, M23 icanira umuriro rubura gica, birangira bamwe bavuye kwizimwa barirukanka agace baragasiga, nubwo bibwiraga ko bagiye gukataka bakakigarura byuzuye. M23 ni gutyo yahomze agace k'ingenzi cyane kari kagiye kuhatera kwinjira muri Baraka, ni ibirometero bitageze kuri 35 turutse muri Baraka nyine nyirizina aho urugamba rurimo kubira. Ndabikubwira wowe tukomeze tubane. Sibyo byonyine turaza kugarukaho biri kuvuga kuri tele, ahubwo M23 iremeza ko gukura kw'abarwanyi bayo mu bice bitandukanye birimo nka Rubero ari umupangu. Wabonye abasirikare b'23 baturuka mu bice za Rubero, ndetse mu minsi ishize wabonye bamwe bavuga ko batutse mu bice bya Masisi bagenda berekezwa inyuma bahetswe n'amakamyo ya fuso. Byarangiye M23 noneho yemeye ko icyo gikorwa cyabayeho, ariko atari cyitwa withdraw, ahubwo ngo ni uburyo strategique cyangwa se ni ingamba zikomeye, ni bumwe mu buryo bw'umupango ugaba igitero kiremereye, gutakaza cyangwa se kurekura ibice 5-10 ushaka gufata ibirometero 100. Ibirometero 5 kabitakaza cyangwa se kabivamo usubiye inyuma uza ngo wirukanka ujye ibirometero 100. Ngo niyo gahunda. Ninde bavuze ibi ngibi uramumenya, ndetse yongeye kwemeza ko Tshisekedi Chilombo azamwara muri iyi ntambara. Sibyo gusa, imbere ya bwana Antonio Guterres, ni sekretari mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU, mu nama ikomeye cyane yari kubera New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje neza yuko izakoresha ibikoresho ngo bikomeye cyane igatuma amasezerano y'u Rwanda na Kongo ashyirwa mu bikorwa. Amerika yongeye kumvikana ivuga yuko u Rwanda rwazi kweza amasezerano y'amahoro asinyiwe Washington, hanyuma ariko ngo ni amasezerano agomba kuzazanira ibyiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na Amerika nakomoje ku bijyanye n'ubufatanye bwabo na Kongo ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, dore ko inama yitaye cyane ku mutungo kamere no guhagarika amakimbirane akomoka ku mutungo kamere, ari nacyo Kongo yarashyize ku muryango w'abibumbye ngo kiganirweho. Muri kino gihe bari bamaze bayoboye umuryango w'abibumbye agashami gashinzwe umutekano ku isi. Rero hemejwe yuko Amerika ngo iri gukoresha ibishoboka byose kugira ngo muri Kongo umutekano uboneke, kandi amabuye y'agaciro yo gukomeza kuba imvano y'amakimbirane n'amatati. Yitwa Therese Wagner Kayikamba ku ruhande rw'iburyo, ari kumwe na Michel uri kwiyamamariza kuzayobora umuryango w'abibumbye muri mandita. Hari zo baganiriye by'ingenzi cyane turaza kugarukaho. Bamwe batangiye kubona ubufatanye hagati Kayikamba na Michel harimo agatego cyangwa se harimo ubushake cyangwa se ubushobozi, uburyo bwo gushaka ko MONUSCO cyangwa se ONU yazafasha Kongo no misiri imbere, mu gihe byazaba bigaragaye neza ko Michel ahawe kuyobora umuryango w'abibumbye asimbuye Antonio Guterres. Wareka nka guikaze maze tukagerana ku musozo tureba mwe biri kuvugwa byose ko zakabaye, nta kimwe dusize inyuma. Urabuze ngo ye nanjye nikaze tujyane ku musozo twirebera ibiri kuvugwa byose ko zakabaye, tumenye ikijya mbere ni giki. Genda umungu wa Kamanzi wo Rwanda, ikaze. Iby'imirwano muri iyi minsi byasaga nk'iri kuvugwa gake cyane, ariko ntabwo ari uko imirwano yari irimo kuba cyane, ahubwo ku rwego ruhambaye.
ukurikije ahantu mu 23 yaparitse abasirikare bayo n'ahantu biri kuvuga ko imirwano yabereye bigaragara neza cyane ko hari imirwano yagiye iba ariko ntimenyekane bitewe n'impamvu eshatu zikurikira. Impamvu ya mbere, nta internet iri gukora muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko kuva mu gice cya Minembwe kujya hafi mu gice cya Baraka. Nta internet ihari. Usibye na internet no guhamagara kuri telefone hamwe namwe ntabwo biri gukunda. Icya kabiri, hari uburyo itangazamakuru rite kugira neza ku soko y'amakuru neza 100% bitewe n'inkumiri zashyizweho. Icya gatatu gutuma ibyo bidakunda kuhita bimenyekana nuko abaturage benshi bari mu bice bikura mu mirwano ngo babivuyemo, muri make ari ibice bisigaye bidatuwe n'abaturage. Abaturage nyuma kumva ko ingabo za FARDC na M23 zimanukiye ibyo bice babaye nk'abitaje kugira ngo bahunge urwo rugamba rutazabahitana. Ibyo rero byose gutuma biguriza hamwe gatuma amakuru agenda bigura intege ajya atambuka hashize akanya. Gusa ariko imirwano yavuzwe iri kuvuga mu gice cyerekeza muri Baraka, aho mu 23 yafunguye urugamba rujya gufata Baraka mu gihe kurundi pfundo rigana muri Prezelo. FARDC na Wazalendo FDNB ne bafunguye inambara yerekeza kuri Prezelo. Muri make bwo hari axe ebyiri z'intambara nubwo atezo gusa zikurwanirwamo, ariko ibyo bice bikaba ari ibice bikokoreshwa cyane cyane bashaka kujya gutera imbere gukorayo intambara ngo bari ko bakigarura agace aka cyangwa se kariya. FARDC kimwe na M23 none bimeze gute? Hari kuvugwa iki? Amakuru atangazwa n'ikinyamakuru cyo muri Kongo cyitwa Tazama aragira ati umudugudu wa Kanguli uherereye mu itsinda rya Basilocha mu murenge wa Tanganyika uracyagenzurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitandukanye n'ibihuha n'amakuru y'ibinyoma byakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cy'amasaha agera kuri 48. Wait, nge nawe turabizi neza ko kuva ku itariki 22 ku masaha y'isa 9 hari amakuru yavugwaga yuko Kanguli yigaruwe na M23, ndetse n'uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi ku mbuga nkoranyambaga irakwirakwizwa mu makuru avuga yuko Kanguli iri mu genzuzi bwa M23 bamaze kwita FARDC bayikwita areba inzega bayirukansa agace barakigarurira. Gusa nta tangazo ya Lawrence Kanyuka usanzwe avugiye M23 wigeze ashyira hanze ibyo makuru, yewe na Fidel Rugabo vugira twirwaneho ntabyigeze avuga, habe na ku mbuga zabo wenda zitandukanye bigeze bagaragaza neza ko muri Kanguli bahigaruriye. Icyakora ku binyamakuru bimwe na bimwe bivugira uruhande rwa M23 ndetse na bamwe mu mashyikira M23 bagaragaje ko Kanguli bayirukanyemo Wazalendo nyuma guhangana bikomeye cyane na FARDC na Wazalendo. Ubu ngubu kabigenzurwa na M23. FARDC binyuze muri Tazama baje kunyumuza makuru bavuga yuko aka gace ka Kanguli bakikagenzura ku rwego ruremereye. Icyakora amakuru yo kwizerwa nuko muri kano gace kabirimo imirwano itoroshye. FARDC yatunguwe n'ibitero bikomeye cyane byatutse kuri 23 imanukiye muri Kanguli, aho M23 ifite gahunda kuvana mu position ya FARDC yari muri Kanguli. Gusa koko tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi amakuru nakiriye yambwiye yuko habaye urugamba rutoroshye ku buryo bamwe bumvaga ibisasu tuka kuri 23 ari byinshi, maze bagahera ko bavuga yuko birangiye Kanguli ibaye tombe moko ya M23. Kumbe FARDC yari iteguye neza ndetse kurwanira mu ndake, abasirikari bayo bohereza ibisasu byinshi ku ruhande rwa M23 birangira agace ka Kanguli kirukamwemo M23 bari bayegereye, ndetse byemezwa neza cyane ko ako gace ari kugenzurwa mu buryo bwuzuye na FARDC apana M23 nk'uko byabanje gutangazwa n'abarwanashyaka ba M23. Icyo ikinyamakuru cyitwa Tazama kivuga ko ari ibihuha byakwirakwirijwe kuri réseaux sociaux. Bakomeza bagira bati inyeshyamba zitwa Red Tabara twirwaneho na M23 zikomeje gukora kuva Prezelo ifatiwe mu gukoresha uburyo bwo kuyobya no gutangaza amakuru atariyo kugira ngo ziteze ubwoba abaturage no kugerageza guca intege ingabo za FARDC na Wazalendo ziri ku rugamba, ariko ntibigire icyo bigeraho. Ikinyamakuru kivuga yuko kuva M23 bafata agace ka Prezelo kuri réseaux sociaux ku binyamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga bakomeje gukwirakwizwa amakuru y'ibinyoma arimo kuyobya Rwanda, ndetse ikindi ayo makuru akaba ari ayo gucanga intege FARDC na Wazalendo bari kuri front line, bari ku mirongo imbere ku rugamba, abari gukorera ibitero biremereye cyane bahangana na M23 na FARDC na M23 nyine barwana. Ubwizo rero ngo ni uburyo strategique byo kuyobya uburari mu bitangazamakuru, icyo bita manipulation cyangwa se manipulation, kugira ngo bigire banyoni nyinshi bagaragaza ko agace bagafite kandi ntako ngo bafite, kubwizo bakaba batari kwemerwa n'iki kinyamakuru. Bati umwe mu bakomoka muri kara gace mu muryango utegamiye kuri leta mu mujyi wa Baraka yagize ati icyabaje nuko ibitangazamakuru bimwe na bimwe, abanyamakuru ndetse n'ababigizemo uruhare
batora kandi bagatanga ibyo bihuha badafashe umwanya uhagije wo kunyuranya cyangwa se no kugenzura ukuri nyako kuri tele. Abanyuma barahamagarira abaturage kudahagarika umutima ahubwo no gukomeza kugira icyizere FARDC na wazalendo bakomeje kwiyemeza kurengera umutekano w'abaturage. Muri societe civile muri Baraka aravuga yuko ngo icyo baje ari uko ibyo bihuha ngo bikwirakwizwa n'ibitangazamakuru byinshi bize ko ari ukuri kandi atari ukuri ngo kandi bitandukanye n'ibikuri tele. Ukugeza amagingo ya dukurikije amakuru atangazwa impande zombi izavuga ko zifite kanguli FARDC wazalendo binyuze mu kino kinyamakuru baremeza ko bafite kanguli. FARDC M23 nabo kuri ruhande bakavuga ati FARDC ntabwo hafite, twebwe turahafite. Gusa ariko ntabwo M23 nyirizina bivuga nabayishyigikira. Bivuze ngo kugeza amagingo none hatuvugana ntawe akemeza ko kanguli mu 23 mu gihe natangazo ryabo ribyemeza cyangwa se renda rigaragaza ko ari rugamba bahakoze. Ikindi kandi ntabwo twakemeza ko ari mu 23 mu gihe FARDC naho bwayo itari yemeza ko yahatakaje. Ubwo bivuze ngo bite nayo makuru ameze gutyo niyo tutakita ko ibintu byavuzwe na Tazagima amakuru akomeza kuba ku ruhande uko byari bimeze imbere y'uko amakuru atangazwa. Urugero, nimba M23 itagaragaje ko yafasha agace nko yagaragaje ko yafashe Minembwe Pwezelo kimwe na twirwaneho, kandi FARDC nayo ntigaragaza ko yatakaje Kanguli nko yagaragaje ko yatakaje Pwezelo n'ahandi, bivuze ngo amakuru y'aka gace arakomeza kumera uko yarameze mbere uko aka gace gafatwa cyangwa se bivugwa ko kafashwe. Muri make karakomeza kuvuga ko kagenzurwa na FARDC kuruta ko kagenzurwa na M23 itemeje ko yagafashe na FARDC itemeje ko yagatakaje. Ni nacyo kivuzwe na Tazamanga bemeze ko aka gace kari mu bugenzuzi bwa wazalendo na FARDC. Hari yenda andi makuru naho utaha kubivugwa kuri aka gace ka Kanguli witegereje neza ni ahangaha uri kubona aka gashushanyo k'umutuku, aka kaziga k'umutuku n'umukara. Ndavuga ahangaha niho Kanguli iherereye. Urebye neza ni inzira zigana Baraka ndetse na Fizi. Urabona ni ku muhanda uturuka Pwezero ujya muri Baraka ndetse na Fizi. Bivuze ngo abari muri kano gace biroroshye cyane ko bagaba igitero bakerekeza muri Baraka bafite nka shelling gun cyangwa se nka Katyusha cyangwa se BM barasa muri Baraka biboroheye cyane kuko BM irasa muri metero birenze 40 kandi angana metero 30 gusa ugera mu mujyi wa Baraka. Ikindi kandi no kurasa muri Fizi biroroshye kuri metero 46 uturutse ngaha muri Kanguli nkuko amakuru avyemeza. Bivuze ngo bafata agace ka Kanguli gafashwe na M23 biramutse bayari ibyanyabyo bikaba impamo. FARDC muri Baraka na Fizi baba bari ku gitutu gikomeye cyane cyo gutakaza aka gace. Kandi gitangaje buriya hari ibintu bibi cyane byaba kuri FARDC. Ndagira ngo itegereze neza kuri iyi karita cyangwa se kuri iyi shusho. Reba mu gice cyagana ruguru urabona yo Uvira, hanyuma manuka urabona Baraka na Fizi. Bagize umwaka ndavuga FARDC Baraka igafatwa, Fizi nta mahoro yabifite. Fizi kuyigeramo kw'abakongomani cyangwa se ku ruhande rwa Kinshasa byabisa kunyura muri Tanzania cyangwa se kunyura mu Burundi. Yego, bagakoresha amazi ku ruhande rwa Tanganyika cyangwa zakoresha y'ikirere mu Burundi bakagera muri Uvira. Hanyuma gihe M23 yabishakiye kugaba igitero kuri Uvira, abasikari bose bari muri Uvira bazahungira mu Burundi ntandi hano gungira haba hari. Ubwo Kamanyola hazaturuka y'abasikari ba M23 na Baraka gatuka abandi basikari ba M23 bagahuriza rwagati bikarangira agace bagakwitimo FARDC n'umuwazalendo n'umurundi ku rwego rutangaje. Niyo mpamvu ngo FARDC ikoze idakwiriye gukora igikosa idakwiriye kwemera gukora no gutakaza Baraka cyangwa se Fizi mo hamwe. Bagomba kurwana urugamba muhenerezo mpaka M23 bayisije inyuma. Bitaba ibyo ngibyo bakabura intama n'ibyuma, sibyo? Tugaruke kuri biri kuvugwa nanone mu buryo bukomeye cyane ko M23 ishaka kuzana amahoro mu buryo bwuzuye. Zaravuzwe ko M23 iri gukora withdraw kandi abasekari bayo bari kuva ku mirongo y'imbere ku gamba basubira inyuma batakaza uduce bari barimo bakajya mu duce tutari utwabo cyangwa se bakajya mu duce nyirizina bavuyemo kera nkuko amakuru yabyemezaga. Amakuru yakomeje gutangazwa na ku ruhande rwa Leta ya Kongo bavuga ko babonaga abasekari M23 bakora ikitwa withdraw. Ndetse mu isi ishize byanavuzwe cyane cyane ko mu gice cya Rubero kuko abasikare be 23 bavuye ku bwinshi basa n'abari kugana mu gice kigana muri Masisi. Amakuru ya mbere yabanje gutangazwa na Benjamin Mbonima barwakana ibyo makuru. Bavuga ko nta withdraw yigeze ibaho yo kuvanwa kwa abasikare be 23 mu bice runaka. Ibyo ngibyo kuvuga ari kinyoma, nta na santimetero nimwe bazatakaza. Gambira umvishe 23 bw'ibyo ngibyo ko nta na santimetero nimwe bazatakaza, aho bafashe bazakomeza kuhagenzura. Ariko bitewe no kwakomeje gushyirwa hanze ibimenyetso bigaragaza ko agace bari barimo batakikarimo
ndetse n'amashusho n'amafoto agiye agaragazwa ku karubanda agaragaza abasirikare M23 bava mu gace kamwe ajya mu kandi. Noneho umwe mu bayobozi ba M23 yaje kwemeza yuko iki gikorwa cyabayeho, ariko avuga ko ari strategy atari gukora withdraw cyangwa se kuvana ingabo mu gace runaka nk'abari gusubira inyuma, ahubwo ko ari uburyo bwo kwitegura urugamba rutoroshye rwo gufata ibirometero byinshi. Gusubira inyuma kw'abasirikare ba M23 muri Lubero no mu tundi turere ntibyigeze biba uguhaguruka kw'ingabo zacu cyangwa se ibikorwa byacu ko bihagarika aho ngaho, ahubwo byari ingamba za gisirikare zirimo kwimura ibirindiro byabo bagasubira inyuma ibirometero 5 cyangwa 10 kugira ngo batsinde ibirometero 100. Umva ayo magambo ngo M23 ntago kuvanwa kw'abasirikare bayo mu bice runaka byavuze ngo kuvanwamo burundu cyangwa se gusenya ibirindiro byabo burundu, ahubwo ngo ni uburyo bw'ingamba kwimura ibirindiro bya gisirikare bakasubira inyuma ibirometero 5 cyangwa se 10 bashaka kuza gufata ibirometero 100 imbere. Yende byo ngo ushaka gusimbuka no harehare abanza gusubira inyuma gatoya. Icyo nicyo ngo M23 yakoze, nicyo cyatangaje. Komeza agira ati muri 2012 umuryango mpuzamahanga wadukinishije udusaba kuva muri Goma kugira ngo ibyo twasabaga kugira ngo ibyo twasabaga ngo bizitabweho, kandi nyuma y'imyaka 10 nta kintu kigeze kigerwaho ku byo twasabaga. Kuri iyi nshuro ntituzongera kuva muri Kongo ari nacyo gihugu cyacu no muri Kivu aho ubutaka bwacu buherereye. Ibi byatangajwe na Benjamin Mbonima, munyanga w'inyeshyamba za M23 akaba n'umuyobozi w'itsinda ry'abarwanyi mu biganiro bibera Idowa aho baganira na leta ya Kongo. Niwe wavuze aya magambo, yavuze ko icyagaragaye nka withdraw atari withdraw, atari kuvanwa kw'abasirikare mu bice runaka retire, ahubwo ari ugusubira inyuma gatoya kugira ngo baze noneho bahite bafata ibice byinshi by'imbere. Muri make ubwo abari muri Lubero mwitegure cyane cyane umunyota, mwitegure igitero kitoroshye. Kwa duce twa Kipese n'utundi duce twose M23 yavuyemo ntabwo yakoze withdraw, ahubwo ngo asubira inyuma gatoya kugira ngo izane n'imbaraga za rutura izifata izamuka igere muri za Beni. Nako bimeze muri Walikale, muri Mijenje na Mpeti. Ntabwo burya ngo M23 yatakaje, ahubwo ni ugusubira inyuma gatoya kugira ngo ize nanone izanye imbaraga nyinshi je mu bice byinshi biri imbere. Niko Benjamin Mbonima avuga ati icyo badukinishijeho mu mwaka wa 2012 ntabwo inshuro bizigira bikunda. Tuvuga ngo dusubire inyuma bajye kwiga ku bibazo byacu bikarangira bibaye ibyo kutujijisha gusa ntagiye ikintu gikorwa. Ati kuri inshuro ntabwo bizakunda. Benjamin Mbonima niko yavuze. Bijya mu muryango w'abibumbye hari hateraniye inama ikomeye cyane yiga ku mutungo kamere ndetse n'ibijyanye n'amahoro n'umutekano, aho leta ya Kongo ariyo yariyoboye akanama gashinzwe umutekano ku isi muri ku kwezi kwa 7. Muri bino biganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero imbere ya Antonio Guterres bemeje yuko bite cyane cyane kuri Kongo, kandi akamasezerano asinywe hagati ya Kongo n'u Rwanda ari meza, ndetse n'abasinyanye na Kongo ubwabo nayo ari meza ubwayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye umuryango w'abibumbye kwa 3 tariki 22 Nyakanga mu nama y'umutekano ya Loni. Amasezerano yasinywe Washington hagati ya Repubulika Iharanira Kongo n'u Rwanda. Amerika ivuga ko ari amahirwe y'amateka no gushyiraho amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Niko Amerika yatangaje mu ijambo rye mu nama yagenewe imicungire y'umutungo kamere. Uwungirije uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye Tammy Bruce yanagaragaje ubufatanye bw'abanyamerika na Kongo ku rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, uburyo ubufatanye ari ingenzi cyane. Yavuze ko Lobito Corridor ari ibikorwa remezo by'ingenzi byo gucunga imiyoboro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi no gukomeza ubucuruzi hagati ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu z'i Burayi, ari uburyo bwo kugera ku masezerano ya nyayo, cyangwa se ari uburyo bwo kugera ku iterambere rirambye, ari uburyo bwo kugera ku mabuye y'agaciro akoreshejwe neza hagati y'iki gihugu cya Kongo na Amerika ndetse n'i Burayi, ku buryo nyine ntago amabuye azongera gucuruzwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Azajya acukurwa muri Kongo, apakirwa imodoka, ashyira muri gari ya moshi, atware muri Lobito Corridor, maze acuruzwe mu buryo bwemewe. Ubwo ibyo n'amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo muri urwo rwego ni amasezerano yo guhagarika ivyo bikorwa byose bibi bijyanye n'umutungo kamere wa Kinshasa. Washington yongeye kwemeza umugambi wayo wo gufatira ibihano abantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe biyungukira mu ntambara iri muri Burasirazuba bwa Kongo. Muri make ngo racyakomeje gahunda yo gufatira ibihano bikomeye abantu ku giti cyabo n'amatsinda ngo n'imitwe y'inyeshyamba birumvikana, mu gihe ngo baba bakomeje kungukira mu ntambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Birumvikana neza cyane ko Kongo ntibayitunga gatoki, bitewe nuko nyine bavuga ko bari gukorana cyane kugira ngo baturishe Burasirazuba bwa Kongo kandi bagiye ku iterambere rirambye ribereye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye impande zose kubahiriza amasezerano y'ubutabazi, amayeri y'ubutabazi yihuse kandi adafite ahuriye n'ikibazo kugira ngo abaturage bagizwe ingaruka boroherezwe kubona ubufasha.
ni bwa buryo nyine bwo gufasha abagirwaho ingaruka n'ibikorwa by'intambara. Therese Wagner Kayigwamba wari president w'umuryango w'abibumbye ashinzwe umutekano ku isi mu kwezi kwa karindwi yahuye n'uri kwiyamamariza kuzayobora uyu muryango wose muri rusange mu gihe Antonio Guterres manda ye izabishoje. Ni ku ruhande rw'ibiganiro byo kubereye i New York Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku 22 Nyakanga 2026 Repubulika ya Kongo mu gihe iyoboye inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyakubahwa Madame Therese Wagner Kayigwamba yahuye na Madame Michelle Bachelet umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni. Bajyana ibiganiro zibanza ku gushimangira uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu gukumira amakimbirane, guhuza nk'ubushya mu bikorwa, kurengera abaturage basubire kugira ngo hakemurwe neza ibibazo biriho muri kino gihe hakurikijwe icyerekezo cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo cyo kugira diplomasi ishingiye ku bufatanye bw'inyungu rusange no kubaha ubusugire bw'igihugu. Benshi bakimara kubona iyi nama Kayigwamba yagiranye na Michel bahise bavuga yuko ubu ngubu ari uburyo bwa lobbying n'ubundi Kongo iri gukora kuzayobora Loni mu minsi iri imbere kugira ngo nawe azabahegamiye ku ruhande rwa Kongo, ku buryo Kongo izakomeza kugira abafatanyabikorwa mpuzamahanga bayifasha kumvikanisha ibibazo byayo no gushakira ibisubizo ibibazo byayo, ariko bigiye ni mu buryo bwabo bashaka, apana uburyo wenda bwaba buri kuri terrain cyangwa se realite y'ibintu. Nyamara yitwa Fred Kaniki ni umwe mu bayobozi ba M23 irwaneho. We avuga yuko intambara yo muri Burasirazuba bwa Kongo ishingiye cyane cyane ku kurengera uburenganzira bw'abaturage b'abanyamurenge n'abatutsi mu Kivu Amajyaruguru, kandi intambara yatewe na leta ya Kongo ngo bikojeje isoni kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gufatira ibihano uyu abangaba bari kurwanira uburenganzira bwo kubaho. Ati kuko ntifuzaga kugaruka gusa, nagarutse kuko ari impamvu yo kurwanira, kubera ko hari abantu bo mu gihe kizaza bakeneye amahoro, umutekano, umwirondoro wabo n'ubwene gihugu kugira ngo babone amahoro. Turamutse rero tutabirinze sinzi cy'ubuzima bwacu bwaba bumaze. Bityo rero umuryango mpuzamahanga ugomba gusobanukirwa impamvu turimo turwana. Icyo turwanira ni iki? Impamvu nyamukuru y'amakimbirane ni iyi. Mbere yuko babanza gucira urubanza abantu runaka umwe cyangwa se abandi, hano Minembwe irimo kwibasirwa kuko ari ubuturo bw'abatutsi. Uko intambara imeze none muri Masisi, ariko nta ntambara iri muri Rubero, nta ntambara iri muri Mwenga, nta ntambara iri muri Ruvungi, Kamanyura n'ahandi. Iyi guverinoma yagerageje bwa mbere kutuvanaho, kuturimbura, ariko nanone kuducamwe ibice. Iki nicyo kintu tudakunze kuvugaho rimwe gusa, ariko mu bihe byashize bagerageje gutandukanya abatutsi muri Kivu Amajyaruguru n'abatutsi muri Kivu Amajyepfo. Igihe cyose umuntu agerageje guharanira uburenganzira bwe bakoreshaga undi kugira ngo bamukandamize, kandi habayeho ugutandukana mu gihe cy'amateka hagati y'imiryango ibiri, nyamara ihura n'ikibazo kimwe gusa. Ariko kuri inshuro amateka bwabaye ubwa mbere tubona uguhuriza hamwe kw'imiryango yombi, abatutsi mu Kivu Amajyaruguru n'abatutsi muri Kivu Amajyepfo, kandi twashoboye kumvisha abantu ko turwanira intego imwe, kumwe atazemerwa undi atemerwe, kuko impamvu twanzwe ari imwe, kandi iyo niyo mpamvu Minembwe yibasiriwe. Bagerageza kuvuga bati abanyamurenge turabazi, tuzi icyo turwanira, kandi dushobora gukemura ikibazo cyanyu, ariko ntimwemere M23, ntimwemereye abatutsi muri Kivu Amajyaruguru kuko bararwana na leta. Ariko twirwaneho
yatangiye mu mwaka wa 2017 twakomeje kwirwanaho kuko leta yari ifite inshingano zo kuturinda zo kurinda abaturage itigeze ibikora kandi mu z'ukuri yari yishimiye imitwe y'ingabo yo muri ako gace irwanya abanyamurenge. Ubwo rero ibyo bibazo byose ni bimwe mu bituma Minembwe yibasirwa. Noneho rero nari muri Minembwe mu cyumweru mu gihe kingana cy'umweru ushobora kubona ibimenyetso by'intambara, ushobora kubona umuryango wose waracitse intege, atari uko umuryango wanzwe wagabwe ibitero by'indege zijya pilote indege z'intambara gusa ngasa amasasu y'iburyo n'ibumoso y'imyaka myinshi, ahubwo mu mezi 15 ashize habayeho inzitizi gukumira abo muri Minembwe. Leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi bazengurutse Minembwe mu gihe cy'amezi 15 nta hantu bahurira n'abari hanze yabo. Muri make bari muri gereza kandi n'ikirere bwacyo kibafungiye, nta bari bagishoboye kujya ku isoko, nta buryo na bumwe bwo kuba bari bafite. Babayeho amezi 15 nta kujya ku ishuri, nta miti, nta munyu, nta sukari, nta sabune, nta mavuta, nta kintu cyose bakeneye. Icyo bakeneye kugura ku isoko cyose ntacyo. Babayeho batunzwe n'ubutaka bwabo, bahinga ibigori, bakarya ibigori nta munyu, nta kintu na kimwe. Ibyo byakomeza amezi 15. Umuryango mpuzamahanga waracecetse cyane kandi wirengagije amakuru menshi ndetse n'amakuru menshi yatangwaga n'imiryango itegamiye kuri leta. Ariko rero nta n'umwe wigeze agira icyo avuga ngo agaragaze iki kibazo. Igihe najyaga hariya rero nari mbabaye cyane kandi nashoboraga gusubira inyuma mu myaka 30 ishize nkibuka aho twaturutse, uko ibintu byagiye biba bibi cyane kuva twatangira kurwana uburenganzira bwacu. Napfushije data na barumuna banjye batatu tariki 22 Nzeri 1996 kubera ko barabatutsi gusa. Umwe muri bavandimwe banjye afite imyaka 11, nta nubwo arazi niba ari n'umututsi, nta nubwo avuga ikinyarwanda, nta kintu na kimwe yarazi ku ntambara, nyamara yishwe azira uwo ari we. Kandi uyu munsi imyaka 31 nyuma yaho turacyari muri iyi ntambara kandi ntabwo intambara yigeze ihagarika. Mwavuze ikibazo cy'ubwoko bw'abanyamurenge, ariko hariho n'ubwoko bw'abanyamurenge bukiva mu majyaruguru twirwaneho, yahoze ari umutwe wafashe intwaro kugira ngo urengere umuryango wabo wibasiriwe hariya mu kiva amajyepfo. Hari igitekerezo ku bihano bishya biherutse gufatwa, bafatirwa abayobozi batwirwaneho. Umuyobozi mukuru Leta Matama niwe wafatiwe ibihano, ariko n'ibihano byibasiriwe AFC ndetse muzabikorwa wabyo ko n'inanga hamwe na FDLR nayo ihuzwa n'igitekerezo kimwe cy'abakora ibyaha ku butaka bwa Kongo, kuko abangaba baranakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye muri Kongo. Rero hari igitekerezo cy'uko ngo ibihano zamaze gushyirwaho nk'uburyo bwo guhana itsinda wavuga ko rihohoterwa rimaze kwibasirwa n'uburyo bumwe na bumwe bwo kwiyambura kubaho kwabo. Nifuzaga kugira icyo uvuga kuri no bihano bishya byafatiwe rero iri tsinda, cyane cyane umuyobozi wa AFC ndetse n'umuyobozi wa gisirikare watwirwaneho. Uvuga iki kuri ibyo nk'ibyo? Icya mbere bitwereka ko umuryango mpuzamahanga cyane cyane Loni iherutse gufata bino bihano, abantu ntabwo bumva impamvu y'aya makimbirane, icyo turwanira ndetse n'ingamba zakwiriye gufatwa kugira ngo harangizwe aya makimbirane.
iki si igihe cya mbere tuhabwa ibihano. Amerika yafashe ibihano n'iburyo n'ibumoso kandi ku buryo bugaragara, twibaza niba bazi icyo bakora. Ingaruka ni uko ibi bitera impagarara gusa ku mpande zombi. Uruhande rumwe, uruhande rwa leta ya Kongo rwumva ko rufite uburenganzira bwo gukoresha, bashobora gukora ibintu byose bashaka, ntabwo bagomba kubahiriza amategeko, ntibagomba no kubaha ibyo basinye. Hari ibintu byinshi twasinye mu nzira y'amahoro ya Doha bidakurikizwa. Basinye impapuro, baragenda babitera umugongo, ntacyo bigeze bakurikiza mu byo basinye. Ibyo rero biba imbogamizi ku gukomeza ndetse no ku iterambere ry'amahoro. Ku rundi ruhande, kumva nta kintu na kimwe twakora ngo twizere cyangwa ngo twumve twagira impuhwe abitwa abahuza. Bityo rero bikadusunika ku rukuta rw'intambara. Twumva ko nta mpamvu yo gutekereza ku byo bakora. Ku bijyanye no kubaho, nta biganiro bihari. Bivuze ko ni njyewe ugomba gufata icyemezo, nzarwana kubaho kwanjye cyangwa se mbivemo ndimbuke. Ibyo nibyo byoroshye rwose kuvuga kuri ibyo ngibyo. Kandi nitugera kuri iyo ngingo, ibi bizabangamira inzira yose y'amahoro tumaze umwaka urenga turimo. Ariko reka nsubire inyuma gato. Uyu muryango warabajwe cyane by'igihe kirekire. Hari abantu barenga miliyoni b'impunzi mu bihugu duturanye. Abenshi muri bo ni Abatutsi, Abanyamurenge, n'Abatutsi baturutse mu Kivu y'Amajyaruguru, mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda no muri Kenya bariyo. Hari abantu barenga 40 b'Abanyamurenge bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavanye mu nkambi mu Burundi, muri Kenya, Uganda ndetse no mu Rwanda. Kuki bafasha abo bantu? Kubera ko abo bantu nta hantu bafite baho kujya, kubera ko nta gihugu bafite, kubera ko batashobora gusubira mu gihugu cyabo. Birengagiza uko kuri, none abantu barimo guharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, bwo kuba mu muryango wabo. Bararwana uburenganzira kuri ubu bwenegihugu bwabo, barimo kurwanya ivangura ndetse no kwangwa ku butaka bwabo, ntukabaha ibihano. Ese uzi icyo urimo gukora? Urimo kugerageza gukemura ikibazo cyangwa se urimo gushyira esansi mu muriro? Sinumva rero impamvu yazo, ariko wenda ejo cyangwa ejo bundi bazamenya ko bakoze ikosa. Ku muntu urimo gupfa ubu ngubu, ibihano nta kintu bivuze, nta kintu na kimwe bashobora gukora, bafata byinshi, ntacyo bizakora ibyo ngibyo. Turimo kurwanira kubaho, kandi tuzabaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose bisaba. Sinzi uko twasobanura ibi ngibi, kandi twafashe intwaro zo kurwana uko ijwi ryacu ritumvikanaga. Uko leta ya Kinshasa bumva gusa ururimi rw'imbunda, nta kindi kintu bumva. Ntabwo twabyutse mu gitondo kimwe ngo tuvuge ngo dushaka kurwana kuko tubyifuza cyangwa se tubikunda. Oya, ni kubera ko ubundi buryo bwose ntacyo bwatanze na gato, kandi twe twasubiye uzo bashobora kuvuga, ururimi bashobora kumva. Uretse inkambi z'impunzi muri Minembwe, batwitse imidugudu irenga 350, inka zisaga 600, inka zirenga 600 zarashimushwe. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barapfuye, harimo n'umuryango wanjye.
kandi iyo tugerageje gusaba uburenganzira bwacu atari uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta cyangwa se kuba mu bagize guverinoma, oya, uburenganzira bw'ibanze, uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kuba uriho ukitwa umuturage w'igihugu ku giti cyacu. Abantu barimo kuduhana. Hari igihe kizagera ubwo bazasobanukirwa neza maze bagasubira mu bitekerezo byabo bakamenya ko bakoze ikosa rikomeye. Igihe kirimo kuza. Usobanura ute ku ruhande rwawe arirwo rwonyine ruhabwa ibihano kandi rimwe muhohoterwa, ukuvuga ko abanyamurenge bibasiriwe n'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru? Usobanura ute ko abahohoterwa aribo bafatirwa ibihano muri kino kibazo, nyamara Kinshasa ikoresha izo drone, iryo koranabuhanga yibasira abasivile uduce dutuye cyane, banakoresha abacanshuro? Usobanura ute igihuriro ryanahuje abahoze ari abajenosideri bakoze jenoside mu Rwanda, FDLR n'indi mitwe yose yitwara gisirikare irwanya abanyamurenge za mayimayi babaye wazalendo ndetse n'abandi? Wasobanura ute uko Kinshasa idafatirwa ibihano na bimwe hari n'igitutu na kimwe cyetse uruhande rwanyu gusa? Yewe ni ibintu bikomeye cyane ko ni ingaruka z'amasezerano y'amabuye y'agaciro Kongo yasinye na Amerika.